Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. Ïakhun University, Meghalaya. The next gen Tata Tiago. Dual tone interior, dual smartphone deck but wireless charger, blind view monitor, kiway. Take kumki kaliram, hagador kubajam, taksao point riulak. Just wow. The all-new Bengaluru Nexa showroom is now open at Mauyongrim near ISBT. Explore premium Nexa cars, book your favorite, and take a test drive. Nexa. Create, inspire. Rangïalehkai jog Meghalaya nagabenta ka Ïakhun ha Junior Boys National Football Championship arja apun rio arfunyo jong Dr. BC Roy Trophy kalami na shalong balik nong ba Bengaluru ha arfunyo trek unailar arja apun rio ka Meghalaya ka sya panham ha Group C bengkat ba Tamil Nadu, Mizoram mat Maharashtra ka kenhun ka bawan syakmat ha ni kenhun ka nyorung sya semi final ka Meghalaya Rangïalehkai ni kong persaya ka Tamil Nadu hak citrek unai lur arja apun rio paya ka kenhun lam do coach u player son jitem CMD hak ni ka singi la pelong ka jihalang ai khublai hamaran Rangïalehkai ka MFA shalong hak ka ba president ka Meghalaya Football Association wa Hamlet Son Doling vice president ka MFA ba Cliff Nongrum ba chairman ka Youth Development Cell ba Freddy Kharpran bat kit khat ke yeng kasem ki bawan ban ai MCM bat kit bok kit ruang ya ki Rangïalehkai Barak long ready om ka long confidence I believe each and every one of you should have confidence in yourself and you should be positive. Concentrate on the game. Your goal, your objective is to win the game. To win the game, that means you have to score a goal. Please do well. Ni dah kerja ni keku kebab dengan cuba. Baik. Lain darkan yaki. Lalu kita berfiat, dia jongki, Rangïalehkai, kemau you play. Ready? Ani kon, pipi ablay nak mentah support saya bar. Di submit tu scholarship jumpi. Last date mentah ke sini teh. Tang sama je kat lakon. Kamu tahu saya mai? Hoi kin kon. Kamu nak duduk nang ni habis semua jurang. Tapi nak menu kan. Mak. Kong, long lek syanga. Nama ngak apply scholarship em. Dia lazim mentah sini sama je kat lakon. Scholarship? Kata apa? Gini kena aja. Panon ni. Kalah sekalip na balaki. Satu jenis dah. Ani ko blay. Kau yang nak aku nak beli. Yes, salam. Yes, dok bak. Boleh cuba mah. Nakabenta jong kiway. Ka scholarship kidi ka paket mani. Ba ai ka sarkar. Hindi nakabenta jonga. Ka scholarship kidi ka lawe jonga. Ka boleh shibun Chief Minister Scholarship Scheme. Ka jingkir ko. Bat ka jingpli lat. Iki beduk kom mga.